Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Hayırlı saatdə, biz bugün səhnədə, sizin qoraşlar səhnədə. Səhnə o matırlıq, Səhnə o mehribanlıq, səhnə o saflıq, bətilik. Yaşayan durmuşumuzda teatrına dik kabul etmek kızlar. Səhnə o bizning şın durmuş. Səhnə Tatar xalqının birdən bir sənət basması iz giderlik bit. Tatar xalqının ən burunғы tarixindən başlap, bunday basma bir qaşanda bulmagan. Səhnə o bizning teatr istrada xalqındağı yıl yazma. Niçin şu kadar matır sonum deseniz cevap veririz dostlar. Çünkü səhnədə sırtlandırılmış güzellik. Hem matırlıq turunda indi mənə 15 yıl boyu analitik yazmalar verib barışı səhnə jurnalı şuna kural iz gitmiş zavaqlı jurnal. Elbette səhnənin qılğan işləri də bitirgən. Yoksa özünün tuğan günündə yetimlərini hürmetler yüzünden, hem bizim veteranlarımızın iskalı yüzünden mınday hayriye şarası ötkermesiydi. Bugün hayriye kişisi. Biletlerden kirgen tobuş yetimler yurtlarına hem sanat veteranlarına bulak revişinde tutulacak. Sen yetim mi? Min yetim mi? Yazmışıma ne eğitim? İtmesem meğer yerden min, ruhum hem özüm yetim. Bu şirketin nice yaşayım? Kubelektey can yetim. Suzmasam yerden kulumna, namusuma niye eğitim? Ushbu yollardan avtora Zenur Hızniyar aytmışli, yaxşılık işle de sula sal, balık bilmese balık bilirdi. Менә 30 елга якын Салават Күпре журналы редакциясе балалар белән тыгыз элемтәдә тора һәм алар өчен эшли. Балалар редакциясенә бик күп хатлар килеп ирешә. Шундый хатларның кайберләрен сезгә дә укып ирештерәсебез килә. Кадерле Салават Күпре, мин сине бик яратам. Минем бик тә футболчы буласым килә. Узган ел тугым кишелде. Әллә кайчанга иде инде. Әни әйтә, мин сиңа атлаган саен андый кыйммәтле туп ала алмыйм. Акчабыз юк ди. Әти булса алай дип әйтмәс иде әле. Әтиебез юк безнең. 3 ел элек урманда агач астында калып үлгән иде. Миңа бер туп алып җибәрегез әле. Күрше алмазныкы шикелле настоящий булсын. Әнигә әйтмәгез, мин хат язганны. Ул мине ачулана алмасын. Һәм менә мондый хат. Зинур абый исәнмесез? Кичә минем сотовый телефоным ватылды. Әни ватмайдым дип ачулана. Әти әйтә ясап бирермен дип. Беләм, шулай дип хәйләли генә ул. Ясый белми ул аны. Сатып та ала алмый. Акчасы юк аның. Колхоз акча бирми безгә. Әгәр мин яңа телефонлы булса, менә Гөлбишкә генә укыр идем ди Самат 3нче класстан. Зинур Хызнияр мындай хатлар күп килә. Һәммәсендә укып чыгу һич мөмкин түгел. Һәммә дә ләкин хатлар бер дә игътибарсыз калмый дуслар. Шунысы сөендерә. Карале Зөлфия. Менә сәхнәдә без ничә минут басып торабыз, ә синең инде менә матур күлмәгеңә бер дә игътибар итмәгәнмен. Шундый модный, матур, үзеңә килешә торган күлмәкне каян алдың? Сер булмаса әйт әле. Әйтмим әле, Ришат. Менә син үзең дә карап торам, үзең әйтмешли, бик элегант күпнәсең. Бер сүз белән әйткәндә, модель шулай. Рәхмәт, ә шулай да бик кызык, беләсе килә бит Зөлфия. Әнә күрәсеңме, залда күпме гүзәл затларыбызның күзләре сиңа төбәлгән. Ярар, алайса әйтим инде. Диана Нигъмәтҗанова, Диди Дресс компаниясе. Ничек дисең? Диди Дресс. Карале, Шатлар Фатим, Диди Дресс, син миңа ясыйсың стресс, Зөлфия, шуннан да. Менә
şulay görermişler, edetlemadan şirket kuşmi geldi. Bizim bugün maksat bir balalarına sıyındırı. Belki yani balalar bizni sıyındırırlardır. Şulay. Şulay. Hürmetli tamaşaçılarımız, sahne hem Salavat Kupure jurnalının Balalar Tiyatr Studiyası şagirtleri, Kazan şehri 6. numarlı gimnaziya okuşuları, Dodar bile okuşuları, Gülşah Rafik kızı, Garipova hem Lilya Nazim kızı, Nizamiyeva, onlar sizler hürmetli tamaşaçılarımız, Meleskar Kamal eserinin birinci tiyatr eserinden özlük takdim ederler. Karşı alırız.
bir narsalar kiyme. Yarı, olaysa min bir narsa da giymeyim. Şu üstümdeki gülmedim bilen gine bara. Mene taptım değil. Munda da yok. Munda da yok. Bunları koya gitkenler. Bibi! Bibi! Eye! Sen bilesin ha? Bile! Bilesini gel ey olacak. Koya gittiler bizimle. Onlar sen sorasan nişedip aytırgan ikeni mina aytmadılar. Son! Düşürdük bir ettiler. O sen sorasa kudalarga gittiler demeksin. Dediler. Başka kişi sırası. Başka kişi kim sorasa? Münemin sırasam. Sen başka kişi beni. Ye eğitimde. Koya gittiler gizliler. Tiyatroga. O size bilenge. Onu size demekti. Ya bak! İçinde bul! Şu. Tiyatroga gitkenler. Doktorum. Min de unutmadırın hadi. Kişi barman yerden min güne. Ne işin kalıp durgatıyorsun? He? Babiye bırakma! Var bir dige, var bir indi. Niye? Birinciden tiyatr koyda ikenin bilmeyim. Bu oldu be. İkinciden nişit kresin, koydan kresin bilmeyim. İki, üç. Onda kırgeçti, indi kurunha, kudururha. Şunun bilen bulan yok. Yok! Bir koyda var mı? Bir etiden kurkam. Şu. Korkuğundan yıkılıp
şulay. Yine de baran dip eğtirgede ülgürmedi. Ol kenirgede kırıp gitti. Baramız var bunda. Ellik sender korumluk akşa. Var mı ki? Beş diyen de 15 diyen. Ula 30 diyen. Tağın 15 diyen. Ula 45 diyen. 5 diyen. Ula 50 diyen. Yigirme diyen. Ula 70 diyen. 50 diyen. 70 diyen de. Ula 120. Bunda bükke. Bunda barike. Ve 2, 3 tenkede. Hırsımda 20 diye. Ula 1, 2, 3, 4 sumda 20 diye. Ay. Hey. Akşa jitejtüğümde. Nişik barmı kolurgasın? Etti koyt sakına yarar idi. Barmı kolur idi?
таптыр киң футбол талашучылар өчен губернатор рөхсәтебен татарча ачык спектакль күрсәтелә. Казанны шаулаткан бу вакыйга Татар театрының туган көне булып тарихка керә. Bu ballar şu festivalda Grand Prix yauvchilar, yetakchilari, rejissyori Tataristonning ot qozongan artisti Karim Tinchurin teatr aktrisasi Zulfiya Valiyeva. Менә әлеге спектакльне күрүчеләр, инде булай дип уйлаучылар, уйларыннан кире кайтканнардыр. Менә балалар дигәннән бүген бит сәхнәдә хәйрия кичәсе. Ятимнәргә ярдәм йөзеннән оештырылган бәйрәм бүген сәхнәдә дидек. Нинди хәйрия кичәсе икән ул? Гадәттә бит инде юбилей кичәсе булса, анда бүләк кенә җыеп утыралар. Кем ничектер инде 30 ел буе балалар өчен Салават күпере дигән матур журнал, нәшер иткән коллектив күрәсең башкача уйлый торгандыр. Ни хәл итик, дөнья шите китек, ятим күңеле кебек моң зарлы. Тел тилер мигәле язмышларга, үзе тигез булган, аңлый алса иде аны. Алайса мин бу кичәнең ни сәбәпле хәйрия кичәсе икәнлеген аңлый да башладым. Әни өчен нәкъ менә балалар чыгышыннан башланганын алайса аңладым инде. Әлбәттә, сәхнәдә Зиннур Хөснияр үзе булса, Сәйяр фестивален ел сайын республика күләмендә Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы әлеге журнал белән бергә уздыра дигән иде. Һәм әле алай гына да түгел, Татарстан Республикасы вице-премьеры, Татарстан Мәгариф һәм фән министры Энгел Навапулы Фаттаховның инициативасы белән әлеге фестиваль узган елдан республика күләмендә үткәрелә дип тәэсир итә. Сәхнәдә Зиннур Хөснияр үзе булса, һич шиксез Мәгариф министрлыгына түгел, безнең Энгел Фаттахов ул чын халык министры дигән иде. Чөнки халык балаларын укыта, әдәми затлардан кеше ясый бит ул ошбу министрлык кызлар. Менә Ришар беләсеңме, әле узган елда барган әлеге фестивальдә, татар телендә барган фестивальдә узган елда 7 төрле милләт вәкиле катнашты балалар. Әлбәттә беләм, хәтта рус балаларыннан гына торган труппалар да бар иде. Беләсең килсә, алар татар телендә миннән яхшырак сөйләшә. Рәхмәт синнән дәме? Миннән дә, чөнки сәхнә бит ул магнит кебек, үзенә тартып тора, ул бит гүзәллек дөньясы. Бу хәлне бүгенге сәхнәдә дә күрәсе килә бит Зөлфия. Әйдә күрик соң Биектау районы Сандугач балалар бакчасының яшь артистлары. Труппа төрле милләт балаларыннан торгач, исемнәрен дә атап китик. Геладзе Мария Сули кызы, Назарова Мирослава Станислав кызы, Фатхиева Илюся Илгиз кызы, Сабирова Амина Раниф кызы, Ахмадиев Арсен Рузәр улы һәм Имамиев Әнвәр Линар улы. Зиннур абыйлары аларга махсус пьеса да язган һәм ушбу бакчаның җитәкчесе ару талуны белмәс улы йөрәкле педагог Гөлнур Исмәгыйль кызы Зиннурова. Балаларыбызны сәхнә түренә чакырабыз. Pode ensinar
перевести зөйтем язылганын. Бу миңа бүләк, минем тиздән туган көнем. Төлкө, син нәрсә? Әлләмә, синең туган көнең күптән узды инде. Нигә бирегез бүләкне? Мин күп көннәр белән үзем күп карыйм. Тукта куям, кыйдыгыңны кыстык тикенә уттай. Токрам, син безнең профессор бит. Син әйткәнең дөрес була. Кемгә бу бүләк? Русча да түгел, татарча да түгел. Никак не пойму, кем бирде бу бүләкне? Кар. Говорю. Нигә халык телендә сүз бара? Карга
килегез. Балалардың шығышларын көргеш, көздерден еш келе. Балалар, сабыйлар, біздің балалар, үлкендерден бізден көпке ақылғырақ. Алар, мына көргенінше, тірілі миллет балалары, міне деген етіп, мотор етіп, татарша сөйлесулер. Гүлнұр ханым, Гүлнұр Исмаиловна, бұл сіздің зор қызметіңіз, сіз ұлы еретлі педагог, сізге ихлас көңілден рахмат етесін келеді. Bir taşımda bizim doğan dilimiz bitmeyecek. Tamamen başka millet bağlarda rahatlanıp, motor edip yerine şakalar Allah verirse. Rahmet sizlere. Tekrar rahmet sizge olmuşlar bile. Aslında birinci kolektiv, bize şolayıp mahsus falanın şirasları kildi, birinci tiyatrının üniversiteleri kildi. Bunlar şolayıp Kazan şehir bağları, bunlar şehir bağları, bunlar Tatarşa işi gidip motor edip süreçler. Hamdi Trokbalar, hamdi bağları büyük. Bunlar mesela mahsus uyuşturmadı. Benim vaziyet şunu iken, biz hatta bu festival uyuşturganda özümüz görüp sıkmalarımız şakata uzayma, balık başından söylediler. Bana bu bizim Mağarib uyuşturgana karşılayı Kazan Mağarib İdaresi'nin büyük zor işi. Benim de Kazan Şehri Mağarib İdaresi'nin başlığı İsu Garayiş Kadınlığımızda otura. İsu Garayiş şu sahneden, ılık sahneden sizge bunun için ılık ihlastan rahmetini bildirir. Rahmet sizge. Sahne hem Salavat Kubra'nın jurnalları bolalar bilen bir kış türlü konkurslar uzdura. Jimishlarda biz bugün mahsus ushbu hayriye kişesine şakırdık da. Beygiler, alarının kupliginden tiller beylene. Mini eti iratı beygisi. Boş vakışlık beygisi. Tizrek sesim kile beygisi. Bir hayvullah beygisi. Min urman oturttum beygisi. Yaratkan artistim beygisi. Hem de şu beygilerde, jimishlarda biz bugün tebrik ederiz dostlar. Mini eti iratı beygisi jimishleri. Grand Prix üyesi Polat Mübarekşin balık pistesi. İlyas Azat İshaklar Kozan şehri. Gruzin Şemsi Muhammedov Sarman rayonu. Meryem Yaznur Tajiyevlar Sova rayonu. Ayaz Kayıp Minzele rayonu. Jimishlerimizge kışla almışlar. Şimdi bu medeniyetleri gideriz. Hem de Alvata vakitlik. Boş vakışlar beygisi jimişleri Oline Hemliyanı Mıhanar şınaları. Bu adam. Rahim ederiz. İsrep Kusesim Kile beygisi jimişleri. Oysile Sabirova. Ozan şehri. Adile Selahaddinova Akşar rayonu. Adile Dil Muhammedova Ozan şehri. Bir Haybullah beygisi'nde şimşisi. 5-6 yaşlı şabalar arasında Kutmara şehrinin Şileşin onurla Kankaral Bağlar Başkası bir yokalisi var. Şileşisi İsmailova Gülfiye Rafiz kızı. Jile 10 yaşlı şabalar arasında Kamila Hüseyinova Aktanış rayonu. 10-15 yaşlı şabalar arasında Emine Rizatullina Kozan şehri. Ülkeler arasında Elfiye Kolumbiyo Samre, Soba rayonu Jimu yolladı. Şidekşisi Elfiye Bilalova. Alkışlar tanımayın dostlar. Jimişlerimizi şu konudan da belirleriz. Min Urman Kuturkan Beylisi Jimişleri. Aline Samitova, Kuva rayonu. Dilan Fazılova Şiskay rayonu. Bileşi rayonunun birinci numaralı bağlar başkası. Salavat Kubra bağlar katnaşı bilen bu yıl 10 metre çarşı üstündesin
yaş kurbançılarını büleklerge, sahnege, Ergi Beygi'nin yığanaşısı, Savan'ın Gaffer Gayya Kampanyası yetakçısı Alim Galimullin Efendi'ni şapırarız. Rahim ediniz. Şundan da biz yıl başında bir jurnalı bilen bir şunday her vaqtda kerakli menimcha bir şunday aksiya işlendi. 10 ming urliqni biz jurnal aşağı taratıldı. Hem bunu bolalar endi o'zlari yerga o'tirtib o'stirdilar. Albatta biz anda me'yosh oltiratuvchilar da ko'p bo'ldi, ko'pisini fotografiyalar chiqardilar, o'stirdik. Qaysi birisi ketmadi deb aytuvchilar bo'ldi. Ha, mana qaysisidir sus yeb ulgurmagan, qaysisidir tege qora bitirmagan, qaysisini mashisi sindirgan. No, shuni aytira kerak. Mana bunda bizlar 10 ming og'och turida so'z olib qaramiz. 10 ming urliqni o'stiruv bo'yicha. Oxirgi vaqtda mana parallelni baravar shunday turmush o'rmon xo'jaligi degan. O'rmon xo'jaligida har bir soha o'rmon xo'jaligini olsak da yılda 12 milyon gerçek gösteriyor signallar aşağı. Bu yine bir zor iş çünkü bizim ormanlar saf hava, jillerden saklaytılan bir zor proyekt. Şunun için biz yine belki yine kulaklar kitapız. Şu anda Hamida Şulay diplom bilen birinchi o'rin olgan Samidova Olina bo'laklarni. Oynar olqishlar. Hamida birinchi o'rin Şulay maxsus priz bilan bo'laklarni. Birinchi o'rinda endi izladik ko'pabi. Bu endi planshet, Şulay notebook. Siz endi tag'in da og'açlar o'zgarasiz bo'lsa, tushundan tushirib, o'zingiz yozib ishlarsiz deb o'ylayman. Sizga mana shunday berakagina bizdan notebook. Şimdi ana şu bugünden balalarımızdan tebrik ederiz. Hem dağın bir mataylar atmışlar. Buradaki tamaşaçılarımızın dağın bir beygimiz yaratkan artistim deyip atalar. Büyük aktörümüz Şevket Bitimirov'un resmin Tileşi'den Olina Şahiyeva yasagan. Demek Olina'nın sahneye çoklarımız bu resimni Kamal Tiyatro'nun müziğine buraya giderken yetleyen Bulakni alırga müziği direktörü Luara Şakirjanov'unu derşip kalağımız. Rahim ediniz. Şunda dulkınlandırdı bu mizgil. Bizning acayip talantlı, olpat artistimiz bilan bir yıldan 90 yılı bulaşak. Biz şu vakitte ko'rgazmagan buni bek rahmatlanib qo'yarmiz. Hem men bek zo'r rahmatlar aytaman senga. Qutlayman seni. Kelajakda balkim sen bek tanliqlar ressam bo'lursan. Alloh bilsin. Ammo sahna jurnalida endi 15 yaşlık, o'smir yaşında bo'lsa da nıqlı, ishonchli adımlar bilan bizning xalqimizga xizmat etadi. Oyg'amalar tugul, u bilan yosh bo'lgan san'at ahillarida, san'atimizning tarixini bilirga yordam etadigan turli usullar uylab topadi. Shuning uchun bek zo'r rahmatlar. Ham yubileyimiz bilan qadrli do'stlar, sizning barlig'ingizga qadrli do'stlarim, kichkina do'stlar, shu jurnalning 50 yilligida da qatnashishga nasib bo'lsin, o'shalar sizga. Endi bizim Şulay Olina, Şulay diplom bilan ham ular bilan bo'laklarni. Tağın bir balalarımızga
Kaynar alkışlar halinde sorular okuduğumuz sıralar bir sürü rəhmət sizə. Alkışlar bilen uzatып kalırlar. Tomunaşı qora qoşı deyərlik, bülək də qora qoşı bulsun. İndi Kamal Teatrımında büləkə qarşı özü də bülək əzirlədi. Hürmətli tamaşaçılar, səhnəmiz türündə Kamal Teatrının yaş artisti Molla sandıqaşımız Rail Şamsularov qarşı alırız. İsəmisiz, xeyirli kişilər, hürmətli tamaşaçılar. Sizin için ko'ngildan bu bayram bilan tabrik etam. Hem bir jir. Ağladım bir diyor adam. Eğitim sana biraz ko'ngillarni ko'tarib olinglar. Bir kunni kutmaganda Anining jırlaganını eshitdim. Birinchi topqir aptirab qoldim, hatto kishi qora eshitmasin uchun bek Allohdagina jırlay turgan bo'lgan ko'rasan. Tovushi g'ajab motor bo'lsa da uyalshan o'zi. Uyalshanlik menga Anidan qo'shgan bo'lib chiqdi. Ani jırlagan jırni shundan men de oqiringina o'z oldima shunshib yuri boshladim. Kishiga eshittiruv yo'q. Avulda jırlamay turmaylar endi onisi. Jırlıylar, məxəbət turunda söyləşələr, aşıq bulalar, tamam jırlıylar, məxəbətli yox, qurlu tübək. Nə buna şuşunda uzaq bir durmuş məktəbin əligi büyük aktörümüz. Səhnəmiz türündə Tatarstanın Tamrasiyenin xolur artisti, altın bitlik iyesi laureatı Rinat Taşeddinov.
Dibeydireyim inanı. Bizim tiyatroda o Kara Şikmen isimli spektakl bir uzak yıllar vardı. Hem o İskitkiş Matur spektaklinde. Bir festivallerde birinci oyunlarını aldı. Hem bu Ferit'in birinci eşiydi. Hem o ciddendir zor uğuşlarla girişti. Moskov'da uzun bir müzikal festivalde o eş nominasyada birinci oyun aldı. En yaxşı spektakl, en şəp rejissura, hem en yaxşı iradlar olursa. Şuna göre şu turda bizde direktörümüz, ilk kadrinde bizim aramızda yok. Şamil Zeynoviç Zakirov çıkıp etkenden sonra kalıp üretirim bizge kılıç yaptı. Bu bir şuradaki kuanışlı ayıbet oldu. Bilesiniz mi? Sahne jurnalının kışı şunda, o bütün tiyatrolarını birleştirip, onlar bizden tamaşaçılarını, tiyatrolarını tanıştırıp, bir zor iş işletilen mesela. Buna şu sahne jurnalını uyuşturucu, ana turunda yazıcı, anın ardından girip bir köp şimdi Bulgar uçuyordu Ministerstvo Kulturlardan, Medeniyet Ministerlerinden ruhsat alıp bu jurnalı çıkarar için onun gibi bir kadıyla getirip ama yazıcı, şair Zinnur Hüsniyer'in bir şiirin okup gitmesem bana bitmeşer olur yani. Aytçı yılı söz, bəxti düşür gilə cirgə hər kişidə, yumuşak bilevlerde dirbeler. Merhametli gibidir bu dünya, hazır nişlep unga, sulga, suğup gibere. Dünya üzü şulay katılısın, usallandık belki yüzümüz, yazmışlarını sındıra katılığı dışında kısaksa düzeriz. Aktı yaşlar, güller bulup aktı, başını verdim başım yarıldı, ama o katı dünya bir katıla, yaşı haziz canım kattı. Aga yaşlar, dingiz bulup aga, mengi bitmez gibi tuyula, yaşırmışa minnen paraşını, ey bir yılı süz mina dünya, sinde bar cihanın ümit paraşı, ey deli yılı süz bir tamşe. Bu işimiz bizde şık bilen de eğitim olmasa, sahnede sona bitirgisiz kup moktallı isimleri bilen, opera hem istrada sahnelerin gürletken Jırşivaz Tatarstan'ın kamerasının palam artistkisi Venera Ganiyeva.
программасының хөрмәтле тамашачылары, кунаклар. Менә бу сәхнә без артистлар өчен ул безнең тормышыбызның һәм иҗатыбызның көзгесе. Әйдә, сәхнә журналы. Ул әлбәттә безнең татар сәнгатенең бүгенгесе, үткәне, киләчәге. Һәм ул шушы журнал безне артистларны өйләргә җиткереп, безне тамашачы белән тагы да якынрак кавыштыра, таныштыра. Һәм мин чын мәгънәсендә әйтер идем, сәхнә журналы алтын фондка керерлек матбугат чарасы. Рәхмәт, бәйрәм белән! Бердәм Россия фиркасы быел кече шәһәрләр дәүләт театрлары өчен гаҗәеп зур игелекле гамәл кылды. Аларга матди ярдәм күрсәтүне оештырды. Бу эшләрнең башында безнең Татарстанда Дәүләт Совет рәисе, Бердәм Россия фиркасы җитәкчесе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин торды. Бәйрәм уңаеннан хәзер сәхнәгә Дәүләт Совет рәисенең урынбасары, Татарстан журналистлар берлеге җитәкчесе Римма Атлас кызы Радникованы дәшәбез. Хәерле кич, хөрмәтле коллегалар, каләмдәшләр, юбиляр журналыбызның хезмәткәрләре, мөхтәрәм җәмәгать. Бәйрәм шактый кайнап китте, ләкин бер рәсми эшдә булырга тиеш. Мин Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла Мөхәммәтшин исеменнән, Дәүләт Советы депутатлары исеменнән журналны, коллективны юбилей белән тәбрик итәм. Исемә төшә 15 ел элек, Зиннур әфәнде, сез дә күтәрелегез. Бу журналны чынлап та менә булдырыр өчен Туфан Абдулович Миннуллин исемдә, Разил Валеевлар, Зиннур Хөснияр үзе. Зур комментларга кереп, безгә шундый журнал кирәк дип әйтеп иде, исбатлап бирделәр. Чынлап та безнең халкыбызның тормышында театр нинди зур роль уйный, аны бит күрсәтергә кирәк. Нинди күп театрларыбыз безнең, 16 дәүләт театры, муниципаль театрларыбыз бар. Анда нинди тормыш, нинди кызу процесслар бара, мөһим процесслар, аларны белергә кирәк. Анализларга кирәк, аның өчен белгечләр өчен шундый бер мәйданчык кирәк дип әйттеләр инде алар. Һәм халыкка җиткерергә кирәк. Венера ханым да әйтеп китте хәзер. Чынлап та бит яшь буынны үстергәндә, ул театрдан аерылмасын өчен аны бит сөйләп торырга кирәк, күрсәтеп торырга кирәк. Нинди тарихы бар, нинди шәхесләре булган һәм бүгенге көндә нинди шәхесләр иҗат итә безнең театрларыбызда, барысын да белергә тиеш кеше. Менә театр һәм шушы мәйданчык булып, сәхнә журналы пәйда булды. 15 ел узып киткән, 15 яшь дисәк тә була, чынлап та яшь дисәк, ул ничектер җан иясе кебек, чынлап та бит инде сәхнә журналы ул балалар белән эшли торган Салават күпере журналы нигезе, алар белән бергә шул базада төзелгән журнал, аның җаны бар, чынлап та ул татар җанлы һәм Татарстан җанлы дип әйтәләр микән, аның җанлы чын менә Татарстан кешесенең җаны кебек. Һәм беренче көннән, беренче саннарыннан ук журнал менә шундый көчле публицистик һәм журналистика, көчле журналистика басма булып чыкты. Чынлап та бит дөньяга китерүчеләр дә шундый шәхесләр, башкача мөмкин дә түгелдер инде. Шулай тиешле булган һәм журнал шул юлдан бара да бүген. Аны чынлап та бик заман таләпләренә туры килә торган журнал дип әйтәләр. Мин инде журналистлар берлеге рәисе буларак аның көчле публицистикасы, аналитикасы булуын сызыклап узыр идем. Чөнки без бүгенге көндә кайгырып инде борчылып, кызганычка каршы басмаларыбыздан чын менә мәгънәле, тирән мәгънәле, фикерле журналистика китә. Алар бары тик информаторлар, мәгълүмат таратучылар, пропагандистлар булып калалар дип борчылабыз. Менә монда чынлап та чын журналистика, публицистика, көчле публицистика бар. Сезгә бик зур рәхмәт, коллегалар. Бәйрәмегез белән. Рәсми киңәш Фәрит Хәйрулла Мөхәммәтшинның
Рәхмәт хатты. Шабыз матур сүзләрне җиткерергә кирәк. Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Салават күпере журналы редакциясенең Сәхнә журналы коллективына сезгә тырыш хезмәтегез һәм республикабызның мәдәни үсешенә керткән зур өлешегез өчен ихлас рәхмәтемне белдерәм. Сәхнә журналы татар театрының үткәнен, бүгенгесен һәм киләчәген колачлаган үзенчәлекле басма. Журнал сәхифәләре милли театр сәнгатебез тарихын, язмасын яктырткан мәртәбәле басма булуы белән бер рәттән сәхнә әһелләрен, драматургларны һәм тәнкыйтьчеләрне, театр сөючеләрне берләштергән әдәби-мәдәни үзәк булып тора. Киләчәктә дә иҗат чишмәгез саекмасын, сезгә нык сәламәтлек һәм иминлек, яңадан-яңа уңышлар теләп кала. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фарид Хайрулла улы Мөхәммәтшин. Bizning jurnalistlarning ol әнкәсе, барысы да рәхмәт сезгә, сезнең җырыгызны тыеп яшибез. Аннан соң ребятасына Зинтар өчен, шундый бүләк өчен, шундый зур бүләк өчен Фарид Хайруллашка безнең тамашачылар исеменнән, Сәхнә журналы исеменнән ихлас рәхмәтебезне тапшырсагыз иде. Мин 15 еллык дата, 15 ел дип ыгы-зыгы килә башлагач миңа әйттеләр. Тукта, әнем 15 ел бит ул юбилей түгел, рәсми юбилей түгел. Диләр, син ничисең диләр. Ә мен әйтәм, ничә елда башлагансың рәсми юбилей? 50 елдасың диләр. Сән мен әйтәм, миңа бүген көндә 55 яшь, тагын 50 елдан соң миңа ничә буласың инде? Мен бит үзем башлаган журналның юбилей үткәрә алмый калам дип, шулай белән шаяртып, сияшкә игътибар иттегез. Сезгә бик зур рәхмәт, Фарид Хайруллашка рәхмәт. Biz Devlet Sovetini yarattık uzara Dev Sovet diye yırtarız, Dev Sovet diye. O Dev Sovet, olu canlı, keng köngüllü bizden yakın parlamentimiz. Rahmet sizge. Şular hürmetli tamaşaçılar, Səhnə һәм Салават күпере журналларын тәбрик итеп, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгыннан рәхмәт хатлары килеп иреште. Һәм инде шул күңелдән тәбрик итәбез. Мәгариф һәм фән министрлыгына хезмәткәрләренә үзләренә улуг рәхмәт. Менә безнең уртак нәтиҗәне бүген күреп киттегез. Әйткәнемчә, татар теленә, туган телгә һәм башка телләргә мәхәббәтне бары тик сәхнә аша гына, театрлар аша гына күңелләренә җиткереп була икән. Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Һәм шулай ук безнең Мәдәният министрлыгыннан вәкилләр килде сүз сезгә. Biz şuraya Medeniyet Ministrlığı'ndan bir yaşlıyız. Men Arat Bilmamışka bizden tükerek data nişimiz indip kirip etkeş. Sen bit, meniki tüke sen tatmin iniki diyeni değil mi? Bu da özü yalda, layıklı yalda bu mümkün değil mi? Bir sürü rahmet. Rahmetli tapşırır değil mi? Boş isek de Gavijan'ın sənğətdəgi kişine tik ol da qarşı tıra almayı səhnə eğlenişine. Күренешләрне алыштырып, әйләнеп көлеп китә. Гомерләрне, бәгырьләрне кискәләп телеп китә. Әйләнә сәхнә, әйләнә, шушып кіріп китә. Гомерләрне, бәгырьләрне кискәләп телеп китә. Сәхнә хакында бу юлларның авторы Татарстанның халык шагыйре, Татмедиа директорының киңәшчесе Рауил Фәйзуллин. Сәхнә һәм Салават күпере журналлары Татмедиа акционерлык җәмгыятендә нәшер ителә.
Һәм инде без Равил Файзуллинны сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Hürmetli milletvekiller, hürmetli tiyatro suyucular, bugün kişi ne türlüçe atap bulalar deyip öyleyim. Ana Salavat Köprü'nün atasında deyip ettiğimden şunun negizinde çıkan sahne jurnalının gübeyli deyip de bu kişinin başta aytıp kütüldü, iyiliktilik, hayriye, mihribanlık kişisi deyip de tabi bu kişinin ballar için suyunu, onların şu sabırlarını kuru, onların talantına asıklanı, onlar kileçek için uylanıp kişisi deyip de hem de mügayincinin mükemmelidir. Biz bugün Tuğan telebis turunda, anın kileçeki turunda, sözlerimiz içikkine olsa da, alda kileçekimiz turunda, uylanıp da, pırçılıp da, gururlanıp da, uylanıp, fikirleşik kişisi, fikirleşen kişisini bildirir. En evvel, Tatmediye'nin derslegen kişi olarak, yetekçilerinin kımınetin başkalık edeyim, ondan sonra daha bir neşe söyleyeyim. Buna sahne jurnalında işlevçi ekip teşke fotoğraflar tapşırıp koşkanlar idi. Tatmediye agentliğinin yetekçisi Ayrat Genatoviç Zaripov isminden sahnenin kompüter cihazı boyunca operatöre Kuziyeva Münira Kamilevna hizmetteki konuşmaları için Türk'ten Kuşaş Sahne Jurnalı'nın Diplom, rahmat Mo'tazam endi chekkalarni qabul etib olamiz. Bek rahmat sizga. Alloh taolo Ravil efendi, sizin kardeşim mikrofonu bekleyiz. Tatmediye Aksiyonerler Cemiyeti'nin Genel Direktörü Andrei Vladimirovich Kuzmin isminden onun kulu koyulan tağ bir maqtav granatası бұл да болса Garayev Ravil Rifkatұлына тапшырамыз. Ravil efendinin sahneге çağırıyoruz. Rahim ediniz. Şimdi tebrik ederiz. Alkışlar tanımayın. Alıştırılsız hizmetleri sağlık kudretten sahne jurnallarına. Bu jigit çından dolayı ana men avuz tutulub aytalam, bu jigit bilan men 15 yil o'zim tashladim. Sen sağ ol. Vazifamni boshqargandan so'ng tag'in bir necha so'z aytmoqchi bo'laman. Mana siz biz bitirimiz teatr yaratamiz. Aytib ta'kidlar bizda ulan teatr bor. Yolg'ishmasam shuni 9'u Tatar tilinde spektaküller koyar. Tağın şu an step Başkırstan'da 2 tiyatro istesek, Nur Tiyatro Ufa'dağı, Duymazı Tiyatro, Min Devlet Tiyatrolar turunda söz alıp varım. Hem Arim Tiyatro turunda, Devlet Tiyatro turunda demek bu ikiye жетеді. Bugün kızıksındım. Bu tiyatrolarga көп халық жүреді. Мен шындай мәгълүмат берділер.
500 binden artık. Hesaplap çıkardım. O gün sayın 1400 şaması tamaşaşı Tatar dilinde spektakl karayı hem bizning yazıcılarının, artistlarının hizmetini kabul edelim. 1400 şaması kişi. Ama bu 1400 tamaşaşı kişiye biz gün sayın nindi sıfatlı spektakller takdim ederiz. Nindi ideyalar, biz Allah'ın müzikleri geliriz. Bunun şimdi bütün bizge oyunlarla soru. Bu meselede benim benim 5 yıl şirkete kalan sahne jurnalının rolü zor diye uyulayım. Çünkü tiyatrlar neresi koyuyor? Hayata babarla, onların işlevçi aktörlerinin hizmetleri işi, onların işi kütlerken, işi propagandalarla. Benim bu utlayımda sahne jurnalının şimdi arasında misyesi diye uyulayım. Ben hatırlayayım, şu 15 yıllar evvel bir Türk'ün entüziyastlar, hele hükümetten akşalan almadan çaplarıydı. Şu işini başlayanlarıydı. Hazır sahne jurnalı, abroylu jurnallarının birisi. Ben şimdi arasında hem kaligrafik atlam olsun, hem de iştelik adam olsun. Elbette kamerik bir işi yok. Bu jurnal şivarında baytak işlerinin rüşüdür. İlk meyganında Tufan Mimnulin bir ara iştek serdaktır olup durdu. Hem işini Zülmü Hüsniyar başlayıcı verdi. Ama bütün kocası bugün de Zülmü Hüsniyar, biz Zülmü Hüsniyar iştek serdaktırı bu redaksiyaya umuşlar dileyiz. Alda bizden sinergiye nasip olsun. Rahmet size. Bir sonra size. Bugün sahne basmasının bayramında ömrü sahneye bağışlayan fidakar şahıslarımız var. Татарстанның һәм Россиянең халык артисткасы Наилә Гәрәева. Каршы алыгыз. Boş isek de dalir candan səhətdəki kışına, Tigul da qarşı tura almay səhne eylənişine. Күренешләрне алмаштырып, бәйләнеп кереп китә, гомерләрне, бәгырьләрне кискеләп, телеп китә. Менә шул әйләнештә кемнеңдер соңгы роле, соңгы алкышлары, иң соңгы алган гөле. Кемдер Таһир, кем Зөһрә, кем Әли Хәлил бүген ялга чыккан карт артистның үз хәле хәл бүген. Әйләнә сәхнә, әйләнә, булмый каршы торып, изге җиргә була икән табынып, тик баш ырып. Тоела кайчак сәхнә, агачтан түгелдер күк, күз яше белән җыелган көзгедер, күңелдер күк. Анда йөкләп йөрүчеләр, илаһи затлар кебек, алар гаҗәеп якын һәм бераз ят. Әйләнә сәхнә, әйләнә, әйләнеп кереп китә, гомерләрне, бәгырьләрне кискеләп, телеп китә. Сәхнә журналының юбилее белән котлыйм. Безнең артистларга аларның бик күп игътибары, аларның юбилейлары, аларның иҗат тормышын барысын да шушы журналда без укып барабыз, без куанабыз. Шуңа күрә безнең театрыбызда яши. Сәхнә журналы безнең өчен бик зур байлык. Ул милли рухыбыз. Шуңа күрә минем бүгенге шушы сәхнәне чыгара торган редколлегиягә, Зиннур Хөсниярга махсус бик зур рәхмәтемне белдерергә телим. Яшәсен журнал, озын гомерле булсын, 50 яшьлек юбилейда уздырсын. Татарстанның һәм Россиянең халык артисткасы Наилә Гәрәева. Бик зур рәхмәт
de bayram kişisini Alvatova devam ettiremiz dostlar. Sahnemiz türünde yaş tamaşaçılar tiyatro artisti Alsu Fayzulina kıymet ile. Thank you.
Бик рәхмәт сезгә. Сәхнәнең түрендә хәзер Татар эстрадасының иң якты йолдызларының берсе, Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Фәрхетдинова. Hayırlı kişiler. İzler misiniz? Şekillerine atlayın. Sahnelerinde, alanın kapışmalarında. Bu bizden ortak eğlenmesi. Rahmet sizge.
Нур ханым фотосурәте белән ачып җибәрде. Һәм без аны бүген сәхнәгә чакырдык. Татарстанның ат казанган артисты Алинә Шәрифҗанова. Шулай bir zaman, burun zamanda, ягъни bundan 15 yıl элек дисәк тә була инде, Татар театрының чираттагы юбилее алдыннан bir татарның такыр башына bir fikir килә. 100 ел дибез, сәхнә, театр дип шау-шу кубабыз. Театрның ел язмасы, үзенең аерым басмасы бармы соң? Башкаларда бар һәм берничә, ә менә татарда юк. Нишләп татарда юк соң ул? Мәскәү китаплары язган шәһәрдә чыннан да артта калган милләттер ул татар. Һәм менә кемгәдер әлеге эшне башларга туры килә. Һәм моннан 15 ел элек ул сәхнә, театр журналы буларак ачыла. Һәм яңа журналның баш мөхәррире билгеләнә. Сәхнә журналын уйлап тапкан һәм нәшер итә башлаган шәхес Зинур Хөснияр үзе була. Шунлакта без менә сәхнә журналы
һәм инде хөрмәтле тамашачылар, нәкъ менә бүген сәхнә һәм Салават күпере журналларын тәбрик итеп, Татар дәүләт театрлары, Кәрим Тинчурин, Галиәскәр Камал, Акият Курчак театры, Әднә театры, Әлмәт театры, Минзәлә театры, Шаллы театры, Түбән Кама театры, Кәрим театрлары махсус бүләк әзерләгәннәр. Зиннур әфәнде, шушы ноутбукны сәхнәгә менеп алыгыз, зинһар өчен. Татар дәүләт театрлары исеменнән махсус бүләк. Чын күңелдән тәбрик итәбез сезне. Халык театрлары, алар сахна журналының бик якын дуслары, алар безнең менә монда. Рәхмәт, малайның компьютер ватылганы бик зур рәхмәт. Бүген әлеге театр җитәкчеләре үзләре дә залда утыралар. Рәхмәт сезгә. Күренекле театр артистыбыз, атаклы җырчы Резида Төхфәтуллина барлык татар дәүләт театрлары исеменнән җыр белән котлый дуслар. Башлагыз. Бәйрәмле сәхнәләр, без сәхнәдә, без сезне яратабыз, хөрмәтле, бәйрәмле. Ходайыма бик күп бирде, бәхетле мизгелләрне, баштан буларыма. Ул
jır, Rashid Urapov ismindagi Butun Rossiya festivali laureati Ozod Abidov.
Салават Күпер журналы белән иң тыгыз бәйләнештә булган театрыбыз Татар дәүләт әкият Курчак театры. Бүген дә аларсыз сәхнәбез ямьле булмастыр. Сәхнәбез түрендә Курчак театры каршы алыгыз. Alkışlar. Hürmetli tamaşaçılar, sahnemiz türünde Raşid Ağapov ismindeki bütün Rossiya festivali laureatı Momo sandıqaşımız Gülsirin Abdulina.
üstünlükli bulsa da, yaş bulsa da indi tanılgan jırşımız Elnar Sabirjanov, Ümit Kanatları, Zimnur Hüsniyar sözleri Elnar Sabirjanov kiye karşı alırız. Güzel efendim. Jir bilen, mum bilen elbette. Sahnamizda Albina ham Ilnaz Hanafiyevlar qarshi olamiz.
Рахмет сізге. Альбина Армиевна, қанатымен бар болды. Біздің сахна журналының нұқшасында жырлар ғайет көп. Һәм менә бүгінгі кешенің режиссері Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе язучы Алмаз Хәмзинне чакырыйк әле. Хәйрле кичләр, хәзер дуслар. Сәхнә шундай тылсымлы бір урын. Әгәр дә менә күпме тамашачы калса да, залда бір гүрләтеп алкышлап алсалар, һич сәхнәдән чыкмый. Ömür boyu şundan kalasın. Temeliyle şunlar oldular. Lakin sahne tılsımlısın, tılsımlı ol. Lakin onun başka ayakları da var, kıyım ayakları da var. Eğer de bir takım sahneye hor bulsan, indi sahneye ne bilmişsin. Bana şimdi vakıya buldu benim bilen. Bu indi umursuzluktan değil, bir jır turunda edip gidesin bilemiyorum, bir jır. Sahneye mingen jır, o sizin taraftan kabul edilse, yaratılıp kalsa o sizin konullerde. O indi sahnede şunu başkarışının da zor rolü varlığın bilgili. Elbette bu onaydan ben edip getirdim. Bizim yaratkan jırşımız, süyükli jırşımız Elfis Kıyamov ismi. Bugün bana sahne jurnalı, bu artistlerimizin bunday halk tarafından yaratılıp tırnağa duran artistlerimizin ismini değiştirmeye tiyir. Ben elbette bizim yazılan jır negizinde söyleyeyim bu meselelerini. Onun keyin yazılan, hazır jırın keyin yazılan şöyle Rüstem Valiyev siz bir yaxşı istek aldınız. Çünkü onun kiyler yazılı buna şu men jırda yaşa, kiye salınılan idi. Onun aranjörü
son kısım mına yetip yazılgan, mına diyen yetip yazgan Rafik Ağanov'la bir çok zor umuş kazandı bu ülkede. Şu an kremin ellerini süzmeyecek bu kişide sizin kumullerimizge şu şişlerini tuqavat, şırlap otursanız da bir de kumaş olamaz. Bu şırını sizliğe təqdim eden bu kişide bu jır yonlarınız.
Şagir başı bilen bugünkü günde 6 roman avtırı bu üstüne Tatar halkına 2 matur jurnal birgen. Ul kim bular? Bilesiniz ki men bu tavuşmaktan cevabını bilem. Bu Zinur Efendi Hüsniyar özü. Demek sahneden salavat opera basmalarına nigiz salışı, Tatarstan'ın at kazanğan sanat işlikisi, Respublikanın Musa Jalil, Gayas İshaqi, Fatih Hüsni premiyaları laureatı Zinur Hüsniyar. Özayt Nur'la Akiyat Poşak Teatrı'nın şeşege şu kadar zatlı, hoşisli, özümden kaldırazı kimi alıp biriyim. Sizler sahnayı da alıp bandım. Hürmetli milletteşler, sizin baranızga da rahmet. Mına biz hayriye deyiz. Bu söz belki benim hastasım arada artık yüz kabaplanan turgandır. Modaga kirip gite başlagandır. Lakin menimçe alay tügül hayriye ol yetimlerge yardım ettiği, ülkenlerge yardım ettiği, avrularga şehirler bitken kişilerge mümkünlük bulganda yardım kolu suzu, lakin alaygadan tügül. Ol kişi bilen kişi arasında bulgan eybet münasebet. Ol şun ma'nasında doğanlar arasında, hatta kürşler arasında bulgan madur münasebet. Bular barısı da hayriyege, bular barısı da iyilikке, şefkatka kirer. Muna 90-cı yıllardan başlap özünüz de yaxşı bilərsiniz, Nihat Tağıtı bik maturlikte okup gitti. Dünya şundan da katılandı gibi. İlk biz malay vaqtda bizni kürşilerge bar olun, kürşiga kirip, otlu kömür alıp şegal deyip kirtip jibere turgan edi. Hazır mına şahardagina tügül, avulda da kürşiler bilen aralaşu siregeydi. Nişiktir özümüzdün kapkaçlarına bitlendik. Mına hayriye, şefkatlik, belki şulduru. Benim 81 yaşında aniyim var, 5 bala üstürgen, abur boyu kolxozda işlegen. Hazır 2 ayağı orada. 2 şuradaki şoğana karamasdan avul bilen şehir arasında tek çabolap yeri. Mında alıp gideriz de yani kaytmayın deyiz. Yok, sağlandım deyip kaytıp gitti. Avulunu sağlanıp andağı yaxşı, zatlı, şefkatli kürşilerini sağlanıp kaytıp gitti. Mına şuradaki kürşilerinin birisi, hele bugün gördüm. Bunda otura, ol Louise apa, ol biz retinde gil avulda bulalım bizlerin yanında. Gil ağına kirip, hallerin bilip, öz kızı gibi, öz enisi gibi gidip, şunday yürüyüşü bir zatlı kürşimiz var. Rozayıp durduğunda siz bile gittiler bu gittiğine kalır. Şuna Louise apa, Nizamiye'ye tapşırasım gider. Şefkat ol, hayriye ol, şulay ol, doğan türge, bütün milletlerden tillerine, Allah'ın kırık ödetlerine, başka halkın yetekçilerinin, başka millet yetekçilerinin münasebeti de bugün münasebette şurada göründü. Hem bundan Rim Atlas'ına da Ağır Abdurrahman'da ayıp gittiler. Tatar tiyatrı yaşaganda biz müziğimiz de, bizim tilimiz de, milletimiz de, demek ruhumuz da yaşayacak. Her vakit buna hayırlı yollar olsun. Barıkla da büyük zor rahmet. Buna beni yamağına elini iske sürdüm. Anam gül yaratıp aytken bir sözü var. İyilik işlede suğa sal, halk bilmese, balık bilirdiler. Balık da bilmese indi, min devam etmekten Xıday Teala bilir. Buna bu kişide iştirgan, barlık kişilerge de, artistlarımızga, özümüzdün kollektivga, kişiye şu tamaşaga kilgen, tamaşaçılarga, barınızga da ihlastan büyük zor rahmet.
Halk bilmezse, balık bilir, balık da bilmezse, Xuday tağlardır. Rahmat sizge. Bu sahne jurnalı redaksiyasının nəşrçilər üzəri də şın icad işləri ikən. Hörmətli tamaşaçılar, onlarına səhnə turuna çağırırıq. Muzika. Kışta kırık barlar vakıtta gülüzge şunu ister. Şekerli yazlarını iskep şırıp, üzüm yazgan tam gözlerine sorgulaşır altından hem redaksiya karşısında jırlara takset ediniz. Dostlar eline sağlık bilgene, şeker atmayın sizinle. Sığışıraştırın sebepler, sizinler yamanı seninle. Sizinle, ve siz bunlarla sürüyle, sizin kışlarına, biraz sizinle. Rahmet sizge bäxtli bolagыз. Bakalarınız, ınıklarınız bäxtli bolsun. Gaýda eminligi sizge. Ägeri kişinin rejissörü Alvaz Hamsi. İşimizni alıp bardılar. Bulgar radyosunun Kurkem alıp barışısı Zülfiye Gülmüddinova. Aninde Valiyetler Komitesi'ndeki Totar
Дәүләт академия театры артисты Ришат Ахмадуллин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.